Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ya kani ke Noro tournament bala organize da ka nong semua youth all the team congress kala play hakani ke jami. UMDC jong ke nong thamai constituency uba latip langkar kengor hakas ngiba ar ka arpo hundre trek ubenai naitung arajar arpo ar ula play paj ba ye ke lempung yele kai ya kabala tip kum ka Charles Pingrove knockout football tournament arajar arpo ar under nong thamai constituency hagani ke lempung yele kai bala penyai de ke nong thamai use all India Trinamool Congress kabala long hamadan yele kai jong ka snong nongra Kidon hadu lai pau tuli kikin hon ki bahab hapo ke nong thamai constituency ki balawan banya shimbenta. Hagani ka sngi la sakhi langru da orang ba snong jong ka snong Nongrim Hills uba banteli nari uba lalong kum sumbot kongsan ki nong kit kam jong ka nong thamai use all India Trinamool Congress but kiwei. Lapan sedang ye kene ka lempung ye le kai de ka jinya khun ka balalong hapdeng ka mat phang 11 persya ye ka Friends United ha ka baka mat phang 11 kala penlim no da khandai ko la not ya ka Friends United Kumu wai na kinong yalam na ni kinong sinsya sinong masno kalong ka buram ka bakraw ka pilai don ka banginya don hapun ni ka lumpung banginyo bangya sakhi ya kani ka wai na ka jingele kai kaba kani ka jilla lani khamtam kari khasi jungi nani ka than lamingi kalong kabalong paunam bat kawal laban ang hakiti nong way kabalong popular nasno kadai hakapor bat kaya ko biang ne bat bikin mau banbu ya kani ka jingele kai artli kisnam nilayan rendam kino kijing kelamet namar jong kaklam COVID-19. But haba may ipon ni pa kadang kajing kinshoy lani kadang kajing ketu ba kajing wanra man ay mensi mikikun sama bangi akong kani kalumpong talong sisya kabaday ban ay jingero yapi isamla jong kanong thamai Youth Trinamool Congress naman haki arsnem Niladu ya kaban pembiang ngali bantai akibat ipat kijongi bopun nilalong kiskiar ham ban sisong hayin ban subam syutia lawanong kumta ladan kaman tengki tengsa bat ngi dan hakiri kisni bat ngora lo rujuk kopor kijin ai kuplay na kaliang ka SSA hakabang long council member Kini hakani ka snem kani ka jingel ekay football kalawan ra baklaktik isipon ki nong yelekay omkang ki nong yelekay hinway wat ki nong pekay ki bujuit ya kini ki jingel ekay ilasdang ban conduct ki tournament nadu ka fourth division ka third division ka second division ka first division bat nanda sa ka super division But ngiri ya ke jingno jong kibrio kinong it ya ke jingele kai kinong pe kai banno nado kabastang jong ka fourth division hadu ka first division but khamtam lele hakani ka super division ngatrai jong klai I dala ki jong ikman ya kani ki SPL ha ka ba kinong pe kai what happening ke jing bombiang ki madan yele kai Kamadan first ground ke bagi jutip kum kawai ni kimadan ke kringi nong pekai kadang dan hapedeng ke jimarmat bat kum juru ke GM complex kapadai kawai bat kamadan jong ka sarkar jilla ani jong ka sports department lu kiram dan hapedeng jong ke jimarmat kum ta ladam tang kawai kamadan bat kata ke di MFA turf lani ni ong MFA ground henrai Nilala man pelek kai ki tournament baro ya ki division baro ha ka tu kamadan bat ha ka ni ke SPL ni isi syai ke jeni ki beliau bat hadu ba
nakaliang jong ke SSA lah pembiang lah persiang pembiang iki jakasyong mulai ke jinguan tu pat kelalong palat ya ke jing bang i pembiang nakaliang jong ke SSA ban i yosnoro ya kita kijinja kiba snosi mulai aingu blai lemja ki namar ke jing jong ki blai ya kani ke jingel akal bat haga ju kopor nakaliang ka organizing committee lani ka tournament committee ka dang ke jismo nang ta kinong pikaben pembiang ya kijaka untang next camp kani kadang dai tang ka sinisdang rung lai ikat ni kipriyo hakani ka lumpung bag next camp kanang nya cakmat kinambun kinongon pikai bat ke jingken tu yang ni ka bakong san so mangan pemkut nganom kran jong than namarwa kajing semui kalong ngikwa bani EAP ba pidi khunno kabaling kong kajing kintu kalong fair play kabaar ba phi dei bandon ye sporting spirit job rem kamut kajing good EP nrai ka sporting spirit ani kata ka mensim jong unong ile kai ka ba phin pinin ha kani ka lumpung ile kai kani ka tournament kanlong ka jingra IP na kani ka lumpung kumalah keren mutat dah kumalah duai mutat bagi ikwa bani IP ikun samla jangan semai ndai ta hangni ndai hakiwei pat ki level lani hakiwei pat ki kirdan laban ong kanong semai hakani ka senam kebanuan kaladan ha ka SPL lani ka super division but i presiden jong pi iba bawan kriam ibalong presiden jong kanong Khmer Sports Club inma hai pi kinma bat siwon ikmat ibadai kinong ke kam jong kanong Khmer unju kanong Hills kebadan hapok ka first division menta nginma bangin pek ban sim ni pi ban ra sakoi kalumpung bat kabahatu kadai ka team spirit Banyilek kai ngin mau banyilek kai kum kanong Khmer ni dei kawai ke snong ni dan ha kawai ke shatri bat ni kum ke dobat ni kedok pelun ye kanong Khmer kum ta bantingkan ya ka burong ke jompi ke akor ke jompi ha ke jingilek kai bat na pha ke jingkel bok kubor ke khu ke dok ya barok live party kitim ngatep na banjok pro live party kitim Henry kamensium jom kajing jom kadai bandan habo live activity. Ibada dalam ni bansaki ya kani ka opening ceremony jo kani ka tournament organized da kanang Khmer Youth All ya Tribal Congress ya community block ni ga safara mane boro ki team num poi sing thong lai kajing sim ta jom phi kalong kanora ya ka sap ka jom phi jitli but kajiri perlok iwei bani thu lobang ti tournament mar kham ki tournament deng ye jangai ka porthei ye be ka ju staff ka jibut kam rei ladon go ki youth ban organize ye ki tournament ila bani thu iwei prasamla but khani ka jo golong pongro ban pri ka sap ka jongpi oi kam long ji guest of honor mane ila gap ya ka lockdown ka asnam Barong i ke sports kung gajay ko yung i ka kamtam ng football. Andai i ke stem to long mene. Tasdang ban organize biang takasa si MT po baran pulo. Mabon kinong pikay kila here bangi kila danu ka temporary arrangement ang time mo. Ipaiba kila nyomong to kila klem yung ka arrangement ang time wa organize na ka SSA. Nare hindi hindi ba semanwan. Baro nang ni idon hangi ru bong ne president jo kanong Khmer Sports Club ilaban je de kasap ko jong pi marga no Khmer kan sports super division but kibai kisnong ru ilane kiu ka sports na community ba kani long de ke jizdam banang ni sepat ni i bodli community tournament but ke ba i community ba kani ka tournament ni kanong kut tang kangin re kani ke youth All the Tribal Congress su kamkut ta kani ka football mereka week program kalapan organize. Tingai tu boleh dalam sini ka por ka kadang alat ka beneng kemne. Tingai shuai ka boleh bi boro. Bat ni zang ka jingwai ka boleh urai ngi kini ka sui beneng ka basai kemne.
but pun ko ro hiya kini kana out tournament kaba ipu ipeng haru kasi ke bukut ikulesibon ki bahasa khot subang ni borok ki dalam ni long kime ki orang ba ramaslong baru pi samla borok bat ki team iba ya organize na gila ka jong ki team ni simata ki tournament ya kani ke naro tournament bala organize da ka nong semua youth all the team congress kala play hakani ke janwi kulesibon. Nakerpa tinggal baru kita masih bertangis. Nova berpinjai kai bah kandang bro kanan of the mat haman lagi gil. Kali kita nak kandang kanan of the mat haman lagi gil. Yang sebenarnya sibet ya kanan of the mat malu bayo nak ini baru arti gil. Bu. Sofa bajeng iwe sekali begila bu. Richmond
Gas. Mike. Gas. Gas. Ayo, ayo, ayo.